Mangadto mi sa Gindulman, Bohol. Mabungahong adlaw mga igsoon. Mao din ni among biyahe gahapon going to Gindulman, Bohol. Mao ni first time na ko igsoon nga makaadto aning dapita nga magwali, no? So, actually ang Bohol na libot-libot na nako ni ang mga kalungsuran. First time ni nako nga na-invite ko sa Gindulman. So this time ning biyahe ta, ning sakay ta sa tuang fighter kay nga bao-bao igsoon ug naa ta sa Sagbayan na ani nga time, no? Og ang kauban ako aning biyahe igsoon, ako ang asawa nga gwapa ug ako ang anak si Itski ug amo ang gitarista igsoon, si Dudong Ezra nga mo'y nagdaan ning video igsoon, no? So layo jud atong biyahe, layo-layo. So naabot mi og kuana ni ang biyahe namo more than 2 hours. Wala sad mi nag 3 hours. So naabot ta sa Minteryo diri sa Sagbayan igsoon. Nya nagpanahinay ta kay daghang tao kay namay mga nanagkot ani igsoon, no? So ginahinay ta kay para sa safety. And this time dulduol na mi sa Bible School diri sa Sagbayan. Nya naa mi hapiton day usa ka ambungan nga lagad sa Ginoo, si Pastor Denmark. So atong makita diri igsoon nga nindot kining lugar gyud kining Sagbayan ba, no? Nay nindot kay nga patag, oh. So mao ning talan-awon ug diyan na akong anak igsoon, akong asawa nga nagpahangin, no? Pero ang tinuod igsoon layo-layo pa gyud ni ang amuang biyahe tungod kay after sa Sagbayan mulabay mi sa Carmen, then mulabay mi sa Sirabul Yunis, then Pilar, Alicia, Kandihay, unya Gindulman. So kabalo naman ta igsoon nga basta motungtong nagalitan ning Sagbayan makakita tag mga nindot nga buntod-buntod diri tanawa o nindot kay na siya mura nag Chocolate Hills, pero napata sa Sagbayan ani nga time, no? O mao na nga nindot jud kay ning province sa Bohol igsoon, no? It's more fun in Bohol. So makita niyo igsoon nindot kay nang mga bundo-bundo diaw tanawa. Pero dili ni Chocolate Hills, no? Mao ni siya mga igsoon ang atbang sa Bible School. Natay gihapit dire kay muuban nato atong gipasakay igsoon kay mo convoy man ta siya. So ako na lang siyang giingnan nga musabay na mo si Pastor Denmark ni igsoon from Assembly of God. Nga ako sang amigo nga pastor og mao na ning sakay na siya. Biyahe na mi igsoon going to Carmen na ni. Carmen kay mao man ni sunod nga lungsod sa Sagbayan, Carmen nya layo-layo gid ang biyahe, no? Tinuod igsoon layo siya nga biyahe, kapoy physically, pero mao lagi na. Basta para sa Ginoo mga igsoon, dili man ta kapoyon. Basta para sa Ginoo bisan unsa kalayo igsoon ato nang adtuon. Ug nakita nyo da igsoon nga naay mga binuwad sa karsada. So it's more fun in Bohol because nakita ninyo ang karsada nga dagko kayo naay mga binuwad nga humay. So mao na ni igsoon, Carmen na ta. O mulabay na sa taog mga nindot kay nga mga bukid-bukid, mountain or kanang bundo-bundo ba unya igsoon. Sadly nakalabay day tag-aksidente igsoon aning somewhere in Carmen, Bohol, no? Na disgrasya, no? Mauna mga igsoon nga sa mga motorista diya inahinay lang ta bae to igsoon na disgrasya murag siya ra daw na usa. So mao to ning maritis tagkadiyot nya ning labay ta kay di man ta pwede magdugay dito kay nagdali man ta. Ning labay tag daghang kabasakan igsoon, daghang kabukiran, no? Nindot kay tan-awon. So this time nata sa Carmen na nindot kay mga kabasakan da igsoon ang uban kay Pilar na ta kani. So mao ni ang Pilar Dam nga usa ka well known nga dam diri sa Bohol, ang Pilar Dam. So naa na ta diri, naabot na ta uban sa grasya sa Ginoo. Layo na tong biyahe. Mao ni atong makitang talan-awon diri sa Pilar igsoon. Nga na ay mura og lake siya igsoon. Nindot sa siya tan-awon igsoon, no? Nga niagian naman ni gahapon. Layo pa gyud ni. Labay na putag laing basak igsoon. Nay kabasakan. No, nalabyan to og na poy nagbuwad og humay sa karsada. Mao ni akong giingon, it's more fun in Bohol. Piting nindot tao ang green kay ba, no? Salamat sa Ginoo kay giproteksyonan jud ni sa Ginoo atong niaging mga adlaw. Katong di ay bagyong Kristen, daghan kay mga gianod nga mga kahumayan pero kani giproteksyonan. And this time nanata sa Alicia na ni, somewhere in Alicia, no? Naabot na ta diri igsoon, layo-layo na ang atong biyahe. Uban sa protection tabang sa Ginoo igsoon, naabot ta diri nga safety. So again, Alicia, Bohol na ta ani. O gikan ta sa Clarin, no? So daghan-daghan na tag nalabyan igsoon nga mga lungsod kay from Clarin nya kani ko ana ni Kandihay
So mao ni among gwapo nga kauban igsoon nga lagad sa Ginoo si Pastor Denmark. Nag-snack ta diri kay layo kay biyahe ba. It's kay mao ni si Dudong Ezra si Pastor Denmark igsoon. Daratong babao nga fighter kayo. Ninghunong ta diri kay nag-snack ta kay sunod ani gindulman naman no, relax sa tagamay kay sayo-sayo pa man. So 2 hours kapin ang biyahe namo ani this time. Naabot mi diri sa Kandihay, Bohol. Okay, so this time nagpadayon ta og ninglabay ta sa may minteryo sa Kandihay ug akong nakita nga nindot kay igsoon ang ilahang serbisyo diri no. Kabalo ko kinsa hippie diri igsoon ako ang amigo si Police Captain Albert Sator ug akong nakita nga nindot kay hapsay kay ug hanay kayo ang ilahang pagserbisyo. Ug niining taknaan naabot na ta sa Gindulman, Bohol sa church nga nag-invite na ako igsoon nga mawali. Sa gabi pa ko ani mawali, mao na nga nag-relax ta diri samtang nagpaabot. Unya mong gipasalamatan ang Ginoo sa safety nga biyahe.